filmsko inačica. Filmsko inačica. Ja, pučujem, ja. Ti pa snemaš, ko nič ne delaš. Moš pokazati, kako je fotki stavljati. Tak, ja. Reš posodo posnem, kaj ja imam. Smo na kdaj slepi, kaj imam uporabili. Noto kopajmo se kaj. Ja, sve je tu, sve je tu. Bibe. Kaj je, muca? Bibe kličem, Bibe. Bibe kliče. Arka Marička. Ni treba Bibik sklicati, Bibice bojo same pršice. Same pride. Ukrce. Je prehiter. Ja. Bibice. Tako se pa naš Dimitri špila. In tu bo pisalo, ker je bila prikolica kopljena v mesecu maju, bo bila Maja. Ja, hiter. In je posneto, ker je bila kupljena Maja, bo prikolica dobila Maja. Glej, lepo po tole ustvarjamo, da je rečeno. Dobile smo vse nazaj. Koliko si plačala? Koliko? To smo pa malo, kaj ste pa neslo po igelcih. Točno, po smoli. Ja. Ampak prav pasa. Ampak le, ko pridemo domov, pa se spet pripravljamo za naslednji podvig. Zdaj smo ga pa kar pesti, živimo zove. Dajte mi pomagati, le tole je, a bo ta, tole še tudi hrup, kako ga vidite. Ja, takle imamo.